The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. In Colossians chapter 3, verses 1 and 2, or verses 1 to 2, it says, verse 1, If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Verse 2, Set your mind on things above, not on things on the earth. John 10, verse 10, I am come that they may have life, and that they may have more abundantly. Mark chapter 10, verse 45, The Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many. Philippians 3:14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Proverbs 4:23, Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Romans 7:22-23, I love to do God's will, so far as my new nature is concerned. But there is something else deep within me that is at war with my mind and wins the fight and makes me a slave to the sin within me. Proverbs 23:7, What you are is what you think. The way up is the way down, which is an explanation of humility. In 2 Timothy chapter 3, verses 1-5, it says, But know this, that in the last days perilous times will come, for men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasures rather than lovers of God. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, nining adlaw gikinahanglan ang atong paghimo o pagtasal o pagsusi sa atong kaugalingon. Kung nanapa ba kita mga sala nga nagpabilin diha sa sulod, kini mahimo lamang babag sa atong pagkahimuon nga pagtuon sa pulong sa Dios. Sanglit dili man makalihok ang ministry sa Dios Espiritu Santo. Dili makalihok ang iyang teaching ministry gumikan niya na nagababag nga mga sala. Sala ba sa nauna, sala ba sa dila, sala ba sa buhat. Kini kikinahanglan nga isugid ngadto sa tubangan sa Dios. Pinagis paggamit nato sa prinsipyo sa 1 John 1:9 nga gitawag nato og recovery technique o rebound technique. Aron kita mapasiguli ang atong pagkikamitay ngadto sa Dios. 1 John 1:9 nagaingon, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Panalang kanimo ikalang wala pa'y kalwasan. Wala pa si Kristo, di si mong kinabuhi.
giawhag ka, giagda ka, sa paggamit niya ng imong kabubuton, your free will, o sa paghimo nimo sa labing mahinungdanong desisyon, the most important decision that you can make in your entire life, ang desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga Buhat Kapitulo 16, versikulo 31. Busa sa hilo magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Ama namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining lain usab nga adlaw nga imong gidugang sa among kinabuhi. Mo kaming gidala dinhi sa makausap pa aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Lamdagi kami o Diyos, pinagi sa Espiritu Santo, pinagi sa iyang teaching ministry. Dili kami makasabot nining among pagabuhaton nga pagtuon sa imong kamatuoran kon anay mga babag. Salamat o Diyos sa imong grasya. Grasya sa among pagbalik sa among pagkingabitay diha kanimo. Aron ang Espiritu Santo makapadayon sa iyang pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran. Salamat o Diyos na ining tanang grasya. Bisan pa ning among kinabuhi, ng among pangilugwayan. Mikan lamang kini sa imong gugma, imong kaluoy, sa imong kortesiya o imong grasya. Dili kami takos niini. Ubani kami karon Diyos. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan nato mga higala, mga subscribers, mga igsuon diyan ni Kristo, fellow believers. Welcome kaninyong mga bag-o pa, abi-abi kamong tanan. We are welcoming you with open arms, sinaot nga kamo malamdagan o magkakat-on usab nining atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ug nasayod naman kita nga wanay pagkahuman kini atong buluhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Adlaw-adlaw man gyud kini. We study God's Word on a daily basis. Ug mao na nga aron magmabungahon, malampuson ang atong pagtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan ang atong pagbaton o pagkamapausanon kay bertud naman kini nga gitudlo sa Dios kanato pinagi sa atong pagtuon sa iyang pulong. Have humility and have that open mind, bukas nga pangunahuna, dili sirado. Kung sirado ang imong pangunahuna, then dili makatudlo ang Espiritu Santo kanimo sa iyang kamatuoran. So, mao kini ang mga we have been discussing this steps to make our Bible study worthwhile. Kinahanglan nga itong pag-concentrate ngadto sa mensahe, not necessarily on the messenger, and then ibilin ang tanang mga tawhanong mga pangunahuna, mga suliran, mga gumunha, pugon sa padiyang balda kini sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. So leave them outside. Now kung atong sundon kini, then ang Espiritu Santo makapadayon siya to take control of our mind. Okay? So niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og the real meaning of life. Okay. Now, in this Bible study that we have been pursuing, mga tulo na hapit katuig kining atong pagpadayon ini, there are things that are required to be able to derive maximum wisdom from God's Word. Moto nga kung gisgutan nimo di padugay nga we must have that freedom from personal sins. Mao na nga excuse me, sa di pa kita magsugod kinahanglan gyud pag
paghimo o pagtasal, evaluation o pag-examine sa atong tanlag kung nawa tayo mga sala kay kini mahimong babag man lagi sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. So, freedom from personal sins, and then concentration, pagbaton o pagkamapausanon, o we should consider this moment, this Bible study period as a worship. Pagsimba magini. Every time we study God's Word, we are worshiping God. Basta? So, because the Bible is God's Word. Basta? Kining pulong sa Diyos nga itong itunan. Iya kining pulong, and Bible study must have a top priority with these tools. Doon ay tools, mga galamiton. Ay pastor teacher nga nagatudlo. Kanang inyo karong hemutangan, tingali naglingkod ka mo, well, of course, maglingkod man kita. Now, mao kini ang atong we consider this our classroom for our study. Kinahanglan man ta og classroom, lawak tunanan. Okay? Mao ba na Visayan? Unya mo na classroom for the study. So tingali naglingkod lang kamo diha, alirong kamo samtang padayon tas pagtuon sa pulong sa Dios. Unya ang atong textbook mo ang Biblia. And then ang tinuod gyud, matuod gyud nga magtutudlo ni atong Bible study mao ang Espiritu Santo. He is the real teacher of truth. And then gikinahanglan nga kita mapunan sa Espiritu Santo. And you know the mechanics. These are basic things nga atong gisgutan, just to review. Nga ang fellowship with God, pakikambitay sa Diyos, fellowship with God. Ang yawin nini is that we must be filled by God, the Holy Spirit. Kinahanglan mapunan kita. Ang pagpuno sa Espiritu Santo, maangkon lamang nato, human nato, gamit ang prinsipyo sa 1 John 1:9. Namdam ka, 1 John 1:9 is the key. Nga kita makapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios aron kita mapunan sa Espiritu Santo. We are filled by God the Holy Spirit. At the same time, we are kanang restored to our fellowship with God. So mo na kini ang akong ipangisgutan, ang magtutudlo, classroom, textbook, ang balang Espiritu Santo nga mao'y matuod nga magtutudlo o ang atong pagkapuno sa Espiritu Santo. All of this is part of the grace apparatus for perception. GAP. Okay? Mao ni ang nalangkob kinintan nga itong gisugutan. So, kung ato kining gisunod, all of this, kining mga nalangkob sa grace apparatus for perception, then we will be able to dig into the scriptures effectively, which is the all-important endeavor that will change our life. Mo man na. The Word of God is the only kanang thing that changes our life. Kung kita ng positibo. You see? Excuse me. So, may I reiterate and emphasize one important point here nga ang ultimate goal sa atong Bible study is application, dili interpretation. Okay? So, our goal is application, not interpretation. And most importantly, aron si Ginoong Hesukristo mahimog yung klaro, tataw, tinuod sa atong kinabuhi. That is the most important kanang step sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, to make the Lord Jesus Christ real to our life. So, mao na padayon tas paggamit niya itong
memory aid nga Operation SLBA. Doon ka ba? Ayun, nagkalimti. Operation SLBA. S, study. L, learn. B, believe. A, apply. So, operation, study, learn, believe, and apply. So, mo ni ang atong mechanics nga atong gilabas lang sa atong panumduman. Okay, padayon ta sa atong paghisgot, pagtuon sa atong tunanan, the real meaning of life. Now, you see, naghisgot man sila karong mga panahon na mahitungod nining kanang normal way, normal kay normal, okay, maghisgot ang og bahig normality in life. Now, una sa tanan, modawat ka ba ni ining maong prinsipyo nga normal sa usa ka bag-ong inanak, newborn baby, bag-ong inanak, normal na niya nga mangita og makaon. Gusto? It's normal for a newborn baby to want food. Mangita og pagkaon. Unsa may ang pagkaon? Gatas, usak. Kaya wa pa man siya ngipon. Kaya hisgot man ta og being normal. And another thing, it is normal for adults to want food. Basta, mga idaran. O, maas. Nanginanglan po daw pagkaon. Basta, normal alang sa usa ka magtotoo na mananata sa magtotoo, a believer. It's normal for a believer to desire or want food. Unsa may iyang food, the Word of God. Right? Mangita yung pagkaon. But, naanay pangutana, why is it that majority of believers today, karong panahon na, do not desire the Word of God? Why? Nga naman, wa may gana, way kainit, way gugma, way pagpanumbaling sa pulong sa Dios. Nga naman, do you know why? You know the reason why? Tungod kay kining maong mga magtotoo, subog yun, palandungon, bagang duot sa mga igsuon tang mga magtotoo karong panahon na, do not rid themselves from some kind of evil. Wa nila kanang isalikway, wag yun nila likay ang matang sa pagkadautan. Now, nabitaw na diyan sa 1 Peter chapter 2 verse 1. Wherefore lay aside all malice and all guile and hypocrisies and envies and all evil speakings. Wherefore laying aside all malice. Okay? A believer must deal with his sins and evil in life. Ikinahanglan. Iyang tubangon, iyang buntugon ang iyang pagpakasala o pagkapaulipon sa mga dautan sa kinabuhi. Naulipon man sila. So they must deal with his sins and evil in life. Mao kini ang tugon og mando sa Dios, sa iyang pulong. God has only one standard for every believer. Di man ini? In phase 2. Nung ka sa plano sa Dios, doon ay tulo ka phases, hugna, phase 1, phase 2, phase 3. Phase 1, kaluwasan. Phase 2, believer in time. Nana, ang Dios aduna lamay usa ka standard for every believer in phase 2. And do you know what it is? Tubag ang pulong sa Dios. Doktrina. Mao ni atong gisgutan mahitungod og normal. So mo na nga kita nga mga magtotoo karon gimanduan, gipahimangnuan nga we live one day at a time. Basta
kinahanglan nga matag adlaw sa dili pa kita mo bangon o ngadto mo kana padayon sa itong mga adlaw-adlawng panginabuhi, ikinahanglan na itong pagpasalamat sa atong magbubuhat na iya patang ilugwayan na itong kinabuhi. You see? Og every day has meaning kanato nga mga magtotoo. God wants us to become winners. Kaya duha ra mga klaseng mga magtotoo nga niya ning kalibutan na duha ra ka klaseng mga magtotoo, mga mananaog o mga pildiro. Losers and winners. So, it's a matter of choice. Kaya naman tayo volition, naman tayo kabubuton, kitang tanan, mamagtotoo ka ba o dili magtotoo. We have volition to use God-given volition. You see? Well, a believer may want to grow spiritually or he may not. That is his option. Basta, iyan ang kapilian. O na nga, my favorite principle in life is man is always a product of his decision. So, ang usa ka magtotoo may want to get plugged into doctrine. May mo siyang magmainiton sa pagtuon niya na and eventually reach spiritual maturity, which is our common goal as believers, or ignore doctrine and get miserable because he reaches reversionism. Maong ganayang sangkuan. See? Siya kapilian. So remember the memory aid for reversionism. Ayaw gyud kalimtan na. 8 na ka mga ang 8 stages. Kung ako kang gitagan og memory aid usab niya na. Kamo nga nagasunod nining atong daily Bible study. RFOENBSR. See? Mao ni ang 8 stages. Reaction, distraction, frantic search for happiness, Operation Boomerang, emotional revolt of the soul, kanang locked-in negative volition, blackout of the soul, scar tissue of the soul, and reverse process reversionism. Mao ni ang 8 ka mga stages sa reversionism which we cannot afford na tumagian. Now, talking about reversionism, kinigong pulong reversionism, gikan ni sa root word nga reverse. Pasabot sa reverse. Atras. Okay? No reverse. Kamaw mo drive. Kamaw mo niya sabot ng reverse. So, kinigong pulong nga reversionism, this is the doctrinal term. Ang kasagaran nga mga kasimbahan na ang ilang gigamit god ka ng backsliding. We don't use that. In our doctrinal Bible study, it's reversionism. Okay? Now, so talking about reversionism, kini, it maligns God in several ways. Number 1, it rejects His food. Iyang kanang hikling, iyang kanang salikway ang pagkaon sa kalag nga mao ang pulong sa Dios. Ikaduha, it refuses His blessings. Mura pag imong salikway pod ang mga panalangin sa Dios. You see? Kay ang Dios na sayod ta na ay giandam siya alang sa matag magtotoo for every believer without exception na ay immeasurable, dili kanang masukod, incomparable, dili na nimo matandi ng mga panalangin. Moreover, He desires to pour them out unrestrainedly. Why pugong, ibo-bo man yun na sa Diyos. Mao na tinguha sa Diyos. Apan, dili siya makabuo niya na unless the believer possesses capacity katako sa pagdawat niya na mo na
ato gini kanunay yung malmal gin sa imong una-una nga gikinahanglan nga makakabot gyud ta niya ng atong tumong sa ato karong kinabuhing Kristohanon, which is spiritual maturity. That's our goal, ultimate goal, while aniya pagkita nining ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Capacity. So, again, may I repeat that God cannot pour His blessings unless the believer possesses the capacity to receive them. So, neglect and reject Bible doctrine, you're destroying the whole package. You see, the believer is in reversionism is blasphemous. Mo ni atong mahulagway diha nga imong pasipadan. Kay in effect, ang Dios nagaingon nga ang magtotoo nga negatibo, in effect nagaingon siya, I don't want your blessings, Lord. Dili ko. I don't want your wealth, your success, your prosperity. I don't want my right man or right woman. I don't want a glorious social life. I don't want a life with meaning, purpose, and with different. I don't want spiritual power. Don't interfere in my life. Ayaw lang kong disturbo ha. I'll do it my way. I'll do it my way, a miserable and lousy way. You see? Actually, ang Diyos, igura pong moingon nga, well, I'm sorry po nga. Dili ko makahatag sa panalangin, kundi disiplina. Mo ang kahatag nimo kay mo na nga aron ka matulid. Actually, there are two ways that a believer could choose from. Inomdong ka ba niya itong prinsipyo? Live and learn, o learn and live. Na, inomdong ka pa. Live and learn. Mao na'y paagis tao. Kinabuhi usa. Pag kinabuhi, unya, katuni. Unya na katuni. Mo na ang paagis tao. Ang panangiha sa Dios, mao katuni, una ka magakinabuhi. Learn and live. That's God's way. So, papilion gihapon ta. It's a matter of choice. Of course, everyone wants to be happy. Basta, kinsa magoy normal nga taong di gusto malipay. Everyone wants to be happy, but we must face the issue. By what means will you seek that happiness? Unsa man paagi? Well, the road to super grace, kaning super grace mo na nang ang adiin makabot na nimo ang capacity for life. Kay you have attained spiritual maturity. So, the road to this stage, super grace, or ultra super grace, kining ultra, labaw pa na sa super grace. Nakabot yun na ni Apostol Pablo. The road to super grace and ultra super grace via the daily function of gap. Namdom kas gap? Grace apparatus for perception. Paagi kini sa Dios. The path of reversed priorities. Kanang seeking happiness and success apart from Bible doctrine. Paagi man sa tao. That's man's way. So, gamita ginang imong kabubuton sa husto nga paggamit. Perhaps you never realize that you have blasphemed God by your obdurate, self-indulgent lifestyle. So, maning obdurate, kanabang gahi, or self-indulgent lifestyle, mapatuyangon na batasan. You have never understood, wa ka makasabot, that ang Diyos nagaandam siya og phenomenal capacity for giving, and that He has been waiting possibly for years to shower blessings in your direction. God is just tapping His foot. Naghuwat lang yun siya. Sige mga anak, padayon mo sa pagtubo. Kay di ay akong giandam nga
mga panalangin, ibubo na ko diha nimo. Sige, di mo magmahay. I will shower the blessings that in your direction. Kay kinaiya kini sa Dios. He is in the kanang business of giving. And it is His character to give. Kinaiya na sa Dios. O He gives on a grace basis. Pinasikad, pinaagi lang sa grasya. In fact, ang grasya mo may policy sa Dios. So, sa diha nga imong isalikway ang iyang grasya, He has no alternative. Kundi disiplinahon lang yung ka. Now, itong higayon nga ikaw na tao pag-usab, the moment you were born again, you must make repeated decisions to accept God's offer of fantastic happiness, or you will wind up in the disgrace column and go out under the sin unto death. Na kinapaitan na. Kung ikaw magapatuyang na lang yun sa imong paglunang sa mga sala, personal nga mga sala, o ikaw musangko na yun sa pagka-reversionist, mo na ikuyaw diha kay you will wind up in the disgrace column and go out under the sin unto death. That's the worst kind of death for a believer. That's the worst. Ang pagkamatay niya sa gitawag og sala nga makamatay, sin unto death. Kuhaon na lang yun siya sa Diyos, kaya naman siya kapuslanan, o man siya magtubo, negatibo man yun siya, kaya naglunang mga yun padayon siya sa paglunang. Tuwa siya magpuyo sa dapit nga may gahong ni Satanas, CDs, Cosmic Danosphere 1, Cosmic Danosphere 2, wag yan. He is a loser. So, kay ang mga reversionista, mga losers man, all the way. Kasabot ka. Reversionism and evil are sinister roadblocks. Mino na to dautan nga babag, makaguba nga babag in the path of tactical victory in the Christian life. Yet, there is no excuse sa usa ka magtotoo not to be a winner or to live daily in this sphere of super grace or ultra super grace. You see? Kung ati ka pangulipas, naanagod. Gisangkap na gud sa Diyos tanan. Gisangkap. Iyang gitagana, iyan na nang hatag. Naran na nimos pagdawat niya na o pagsalikway. You see? It's a matter of choice gihapon. You see? God is glorified by winners. Mao na nga buot siya. Iyang kabubuton nga kita mga magtotoo. Makakabuot niya ng ang magmadinaugon tas kinabuhi. Mao ni real meaning of life. And God intends for every believer to be in this echelon ng mga kanang mananaog. Now, kay ang doktrina gud ang pulong sa Dios nga naa sa atong kalag not only animates lamang kay nagahatag og kinabuhi sa capacity for life, for love and for blessing, but it enables the believer to emerge victorious na mo kanang mo resulta nga siya mahimong mananaog niining langit no away nga atong atubang di angelic conflict. Og nahibaw na po kung sa butan sa bot niining angelic conflict. You see? Now, balik ragod ta siya itong i-rewind lang niya itong panahon sa mga Hudiyo. Okay. The Jewish believers who had reached super grace tali sa mga panahon between 67 and 70 AD. Okay. Anno Domini. Kini sila
gilikay sila, gipalingkawa sila from one of the worst national disasters in history. And milahutay sila to enjoy blessing and prosperity in many far-flung areas sa Imperyo Romano. Now, ang mga reversionista, on the other hand, were caught in the catastrophe o sila nangamatay sa gitawag o sala nga makamatay, the sin unto death. Now, should this nation of ours, okay, niya magita nini atong borrowed country, the United States of America, should this nation of ours continue on its present course, padayon kini sayang dagan sa kasaysayan karon, kung mupadayon kini, we who are in this great country will undoubtedly find ourselves in the same situation. Pareha nato nitabo sa mga Hudyo, mga pinili nga katawhan sa Dios. So, mao na, kung magpadayon kini gihapong lakaw nga kasagaran sa mga magtotoo, kasagaran sa mga magtotoo karon wala. Lahi ang ilang mga pasiuna na. Their priorities are already changed. Likewise, itong panahon sa tribulation period na niya, human sa pagsakgaw, in the tribulation period, only super grace and ultra super grace believers mo'y makalahutay, makasurvive ni ining grabe nga mga katalagman, culminating in the final conflict. Final conflict dito na sa gubat sa Armageddon, to enter the perfect state of millennial blessing, 1,000 reign of our Lord Jesus Christ. Managitawag og millennium. So, kadto lamang mga hamtong nga mga magtotoo nga nasayod unsay iyang gibuhat, in other words, only believers who know what they're doing and where they are going in life. Kadto ra sila. Now, ang pulong sa Diyos nga na diha sa kalag sa magtotoo, maura kini ang exclusive means of maintaining sanity in an insane world. Grabe mo gini nga itong kalibutan po yan. Now, doctrine cannot only change the life of the believer, but it can also what? It can also alter, makausab sa kanang dagan sa kasaysayan and reverse the tide of carnality, apostasy, reversionism, and evil. Yet, only when a maximum number of believers are nagmatinumanon gayod sa pag take in Bible doctrine nga kining national reversionism and the impact of evil mausab ma-diverted. Mabitan ng prinsipyo diha nga mo barog yun, as goes the believer, so goes the nation. Mao na. So mao ning atong gitutukan kay may nungdanon ang atong pagbuhat ni pagtuon sa pulong sa Dios. Naibaw naman ta nga ang atong kaaway, number one nga kaaway ingon ng mga magtotoo, mao na nagsigig tukmod ka na to, naglawgaw ka na to nga dili kita makaansa padayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Babagan yun na niya. Kaya siya good ang number one arch enemy. He has been doing everything within his power to hinder, to destroy, to dilute, paglubog sa kamaturan, dilute and outright do away sa pulong sa Diyos. But pinagisagahom sa Diyos ang Biblia as we have it today,
All the 66 books, both Old and New Testament, from Genesis to Revelation, mao ang pulong sa Dios. Nothing else can be added to it. So, well, of course, there are some ancient books, foremost of which kanang gitawag nila og apocryphal book. Dili man ni ang pulong sa Dios. It's not the Word of God. Although, there are good points there. But it has no bearing and truth to be the Word of God. We have to be discerning. And discernment can only be attained, can be acquired, as we continue in our assimilation of doctrine and spiritual growth. Mao na nga kita nga mga magtotoo, gipahinumduman, gipahimangnuan sa pulong sa Dios. Mao na nga atong gibiyaan tuod gahapon, atong gibiyaan man tong topic bahin sa paglaom. Numdong ka ba? Hope. Okay. Ato ni padayon sa pagtuki. Mo shift na punta niining punto bahin sa paglaom. Now, talking about hope, kinsa man ang nagamugna nini? Who authored, who created, kinsa may nagmugna og hope? Ang Dios. Basta? So God is the author of hope, all kinds of hope, legitimate hope, ang but patsabot. It comes from God. Okay? Now, follow-up question na pod, how does God reveal this hope? Yun sa man pagpadayag sa Dios, kining maong paglaom nato. How? And how do you acquire this hope? So, okay. What then is the object of your faith? Okay, ato ibutang. Ibutang ta nga ang tumong or object of your faith is our Lord Jesus Christ. Okay? Follow-up question. In what way is Christ being revealed to us? Well, the answer, according to the Bible, Christ is the living Word. Basta? He is the living Word. Now, kato atong isgutan nga faith, pistis, sa original Greek word, pistis is the objective sense, in the objective sense, I mean. In the objective sense, it refers to the Word of God. Kaning pistis, or Bible doctrine. That's it. The Word of God or Bible doctrine. O paminaw, this is the object of your faith. Do you know what I'm saying? So, ang atong isgutan kagahapon nga corrected translation ni ining bersikulo reads like this. So, abri pag-usab ang Hebrehanon kapitulo 11 bersikulo 1. Hebrews chapter 11 verse 1. And it reads like this. Mao ni ang iyang corrected translation. In fact, doctrine is the reality from which we keep receiving the hope, the proof of matters not being seen. In other words, what does the corrected translation mean to say? Unsa may pasabot niini? Now, dinhin in corrected translation, wa na maghisgot sa imong faith. Wa na. It is instead talking about doctrine, Bible doctrine. In other words, ang doktrina that makes reality, katinuoran sa imong mga hope. Okay? So, here is your hope. This hope is being developed through learning, metabolization, application of doctrine, nga mo resulta in what? Which results in reality. Gikan sa hope, paglaom. Basta? That is what we call growth, pagtubo. Ano na kanay pagtubo?
That is what we call. That is the delta. Moni, pasabot sa delta. By delta, I mean, that is what moves or causes to alter your hope into reality. Okay? Now, of course, in delta in chemistry, gitawag ni og catalyst. Okay? Now, if you've taken the subject of chemistry 1 or chemistry 2 sa college, this is a substance that you put in the chemical nga magausab kini ngadto sa kimika. Okay? For example, o kung imong dugangan ang sodium to chlorine, unsa may resulta? Mahimo nang unsa? Sodium chloride. Correct? What is sodium chloride? Asin. Salt. Basta? Now, paminaw. The chloride is called the catalyst. Na catalyst. Kay, kung sodium ra, o sodium, ay, okay, it will never be changed to asin or salt. Basta? Paminaw. Ang doktrina mao ang catalyst ato ning kanang tandi. Doctrine is the catalyst from hope into what? To reality. So, what then is our hope? The answer is that we achieve maturity. Nga atong kabuton ang spiritual maturity. That is now our hope. Di ba? Tanan natong paglaom. Hope is that we achieve maturity. Underline that word maturity. O sirkuluhin na. Spiritual maturity mao kana ang atong goal, tumong objective. And because of this, believers in Christ in a nation, gitawag kini the hope of the nation. Basta? Ngano man? What is the famous word we used to describe Christians? Mature, katurang mga mature. Unsay atong famous word we used to describe Christians, mature only, in a nation. Unsa? Pivot. P-I-V-O-T. Pivot. Now, and because you are a spiritually mature believer, I hope you are. Kaya mao man niya atong tinguha gyud. Mao kini atong objective. Ikaw nga spiritually mature na, which we hope you are, ikaw ang nagda o nagapalahutay sa tibuok nasod. Do you know that? Di ba kawan niya na? Mature believers are what make a nation roll. Now, of course, some idiots moingon, money makes the world go round. But you might say, di ba di ay ang atong presidente? Di ba di ang atong mga senators, mga congressmen, are they not the hope of the nation? Yes, it's true, they are the duly instituted authority of the land, but they are just instruments. Instrumentura na sila sa pagtuman in the execution and well-being of the nation. But they are not really the hope of the nation. It's the spiritually mature believers. The pivot. Matnguni na. And you know why? The spiritually mature believers are the real hope of the land. Iba ko bang ano? Tubag. Because we based it on the principle that says Christ controls what? History. Siya ang nagadumala sa kasaysayan. He controls. Now listen, every time our Lord Jesus Christ sees and notices that na ay mga spiritually mature believers in that nation, o niya padung na siyang hukom, will destroy, will crush out, or mo judge that nation because of being apostate, reversionistic,
or degenerating sa iyang pagkanasod, then, kung makita niya, he is going to withdraw his judgment on that nation. Kung may nakita niya. Again, because of the spiritually mature believers, the pivot. Morning, may nung danon kayo kining puntuhan sa doktrina. Maura niyang nagagunit sa nasod. So, if there is only a handful of spiritually mature believers in that nation, like what happened to Sodom and Gomorrah, ninom ka? Si Lot ang iyang asawa o iyang pamilya were spiritually mature believers. Sila ra. Yun sa man sa Diyos, ang Sodom and Gomorrah. Yun sa man. Yun sa man niya. God judged Sodom and Gomorrah by means of what? Burning sulfur that the Lord rained down on Sodom and Gomorrah. Did you remember how Abraham bargained, mihangyo, sa atong Ginoo nga unta dili kastiguhon ang Sodom and Gomorrah? Nabrihe diya sa Genesis 18:20-33. Kaya kana imong mabasa diya nga Abraham bargains God. Kay bargain siya. Then Genesis 19:12-17, taking spiritual believers in safety before God judges the nation. Not yet. Verses 23-25, destruction. Verse 26, ang asawa ni Lot, Lot's wife, milingi man siya and instantly became a pillar of what? Salt, asin. So nakita ba nimo how important you are? Spiritually mature believer. This country, the USA, the greatest country in the whole world, is what kind of nation? Client nation to God. Ano? Because the majority of her people are what? Believers in Christ. But is the majority of believers spiritually mature? Did you get my point? I repeat, is the majority of believers spiritually mature? Dili man, definitely not. And that's the very reason why kining maong nasod, which is a client nation to God, is under God's judgment. And only the spiritually mature believers are the only hope, pivot, who can let our Lord Jesus Christ withdraw His judgment on this nation. Only ikaw being part of this pivot. Nya paminaw. If you are not growing spiritually, kaya wala kay pagpanumbaling lagi, wala kay interes, wala kay gugma, wala kay ganas pagtuon sa pulong sa Diyos, you cannot be a part of this pivot that I am talking about. Matunsa ka man. Pivot ka ba? You are contributing, you are part of those who caused the downfall of the nation. Remember the principle? When believers in a nation are positive to Bible doctrine, that is the uptrend of history. But when negative, that's the downtrend of the nation. Did you remember the kinipahitungod ni Pilipinas? Ninunong sa Bayanihan Project, Community Project ba sa Pilipinas? Ibaw bakad, mualsa bitaw, alsahon bitaw ang bahay, and then move it someplace. Some kind of barangay activities to. Mga sakop sa community, sa katilingban, magtinabangay. Well, makita nimo. Others help in lifting it up. Madang uban sa man. Nang umbabit man. That's the picture of some believers today. As a believer yourself, pangutana, on what side are you? Mao ni atong puntong atong idani mo. Nga,
gikinahanglan ang atong pagtubo. Change our attitude. Kung ikaw negatibo pa sa pagtuon sa pulong sa Dios, change that attitude from negative to positive. Mao lamang kini ang paagi nga ma-withdraw ang judgment sa Dios. Mao na nga kitang mga katawhan sa Dios kinahanglan matngon gyud ini mga butanga nga we are here for a purpose. Naatay tuyo ang Dios, may tuyo sa atong pagkaania dinhi. Make it worthwhile samtang kita niya pa kita nagaginawa pa o ang Dios he's just tapping his foot. Nagandam lang yun siya. Kano saan niya ibukbong yung mga panalangin nganhi kanatong mga magtotoo. Nagpadayon, ginong matinud-ano, nagmakugihon, masigihon, consistent and persistent sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Maura kini ang paagi nga mahimo kitang sakop niya ng pivot nga mo'y nagapalig-on sa nasod. Ito'y padayon kini ugma, padayon lang. Kaya nahibaw ko nga daghang mga pangutana at the back of your mind. Ang tubag ra gini kay dili man ta kanang dili man ni atong pagpaagi nga exchange of ideas. Di man kamo makasalmot kay one way ra man ni atong pagtuon sa pulong sa Dios. Kamo naminaw lang samtang ako diri padayon sa pagtuon niya tudlo study and teach maura man ni atong katungdanan ngadto sa Dios ug samtang kamo naminaw na ay daghan kamo mga pangutana di sa luyo sa inyong pangunahuna ug kini matubag lamang kung ikaw magapadayon malahutayon makugihon masigihon mainiton sa imong pagtuon sa pulong sa Dios. Gidasig kamo o gidasig usab kamong mga subscribers nga inyong imbitahon kadto inyong mga higala, inyong mga barkada aron sila magkadungog usab sa atong pagtuki sa mga butang espirituhanon aron sa ingon na makapupo usab sila mga spiritual insights aron sila makaamgo unsa ka mainungdanon kini atong gibuhat nga pagtuon sa pulong sa Dios. Ato ipadayon ni ugma kini nga atong pagtuon sa the real meaning of life. Magamputa. Ama namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining matamis nga gayon nga kami nakig-ambitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat sa imong pagtudlo kanamong dugang kamatuoran. Dadang kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon dinhi among spiritual momentum hangtod magkambot gyud namo ang ultimate goal which is spiritual maturity, the capacity stage. Salamat ning among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong luwas. Amen.